yang tengah snow ba kajing itiklam zung akam siya mga nong isa haga for election teuni orang ba wong te lada pi don kung kata kajing snow te pi ya is not people ka politics wong nga wong pi ya met ka politics te long ngawan nong ade to kat ka ba mapi snow bet ban bisya kasyong api Henry ngau ya pi ba uni orang ba dai ba kren ni kini na kadau ba ulalap bisa na kadau ba don ka bisa syukun manai Henry uni orang ba ukren da ka jimdo jingkermen nomor ba ini ba ka ne ka jing jersey kadai ko mangi ngim la shu dalele banyale bersya na kadau uni orang ba ukren da ka jimdo jingkermen Henry nang ba ka jing wan jo ka voice of the people party ngayo iya ka jingkela ha kompor khat jong ki pai ba na kadau ngayon iba kipay ba kimi siya kumaro kiwan ni bang aya gajing kerja ya ka voice of the people party pai ba rin ngim day bando jingkerman ngim kertiang din hendray ngimiyay rin karangkat bak ka voice of the people party kenang bangin ang la ban penkelador ya kani karibat kajay benre wajuni kalau ba ay ka ba sosik bantir bagi tu kiri orang ba bangi ida burung ke asyong atau teng-teng gide ki rang ba syong kinong elam syong teng-teng gide wat kinong elam balang Henry kalau mo basmusik adung takta ba for election day maki balik sam bisa bagi tu bisa undang bagi om ba ay na kita papang bestong kumri utay ngawati katu bisa la estimate ba bagani gide ko bakian gade ke basmusik bagi tu kira orang ba kita mengira burang mungkin kinong kedaw nanti kinong yalang kinong hikai ke semua kisah kau dari maki tu ban hikai yang akan mensampiat mensampisa coalition jadi ke basusi mereka perlu bayar mengapi bangiran don ke singkermen ada tiap trailer mereka but the voice of the people party haswa ada bersama pada bayar yang suka ban penkemau itu badon wei orang ba nak kini gedong katahan di sungai ubah kung kadok magkatan juni yap ngatray nila ya burong bahay ukung uwe ni kirurang ba nray nga syuting kembet haka social media tip ka eko bakta ay kajabing jong mirurang ba mawala kong yakini kintin kintin ka bakta matiyong yakalungar niyan jong uwe na kinungalang jong ka voice of the people party bat katay kintin magawang ka bakta ay nagalang ba uba arden ubyang kakli bat ubuna ka padama hati pada bisnis tenang, baku muda orang bang Ukraine yang ini tintin. Kadang kini bas musik ngau ni, kadang kini bas musik. Pangau ni asupa orang bang gaji kini orang bang, bamenau ni orang bang ulang lagi semai ketong bang Arden bang ulah tep bang ketong bang Arden ketong jiluna. Kadang gaji kini bang apa bang orang bang. Batang intra dari leru. Bakum kiri orang ba orang idon hakan kudu platform ngaku abang keren dak burung gakor paginam bani burung markian pai ba we sa hisin na khot aware di baro ngala judon lang bat i doktor ri eja sekon udah orang ba udan gajeng murci bakhat ba baik udah orang ba ubadon kisah gajeng thang ba kamasem bang sakri na tamaw we no tin ba doktor ri eja sekon yo hanga ba enjoy ba upay ba ladang hijau upay ba udah penjok ini day na kadaw bang tier iki day na kadaw bang ipisa day na kadaw bang idon ya kaspa Henry nomor ba upay ba ba usyanya nomor itu nomor ba may idon na kadaw dalay yung day ban shit kala ya sa Henry ba upay ba ay ba dahil kintin kulay si don kulay si galo hata Christian ba today kintin Lagi kita saya berpian. Kenapa saya berjuang sebelum referendum? Ketika kita berjuang parlimen tadi, sebelum saya tadi saya nak jangan suka yang maksudnya kerja manusia dan dunia dan sistem iba pasaran berdiri apa ni jangan kenalai. Kalau kita balik mana ni dia bersedia saya apa? Dia boleh jangan kenalai nak bersedia. Ikuti sistem yang sudah terkenal bisa. Saya akan membantu mengenai kesimpulan kepada jadi nak kita akan kesini. Jadi
Kadungkongnya nak kalian ke jona. Kapan pau bang ai ke yu kedem yu boleh try kenal ubelah kerku. Ya ke jim ke jona bang ai skamru ubelah kerku ya ke jim ke jompi. Lema gamet ke bukat bukia. Bang kam ke jim tray ke jona ke jompi. Ngai ke jim kublai harga stensi komentar. Ya songarang ba berpenya ya ke jiran ba hukit siem belum lulus sekali. Jaga Voice of the People Party Sning Circle. Ngai ke jim kublai nagamta iba kenjo ilang depan ai ke jinkiran ke jongi ibalong organizing secretary hangni po ka Mawati Circle jaga Voice of the People Party ngai ke jim kublai nagamta I secretary snom ibalang depan priang sobha nakalian ke jongi nagamta jongi lang baro ibalang priang sobha ru nagamta jongi kum ke party hagani ke por hangiwan hablen jompi ki patba hagani ke chitansi ke pemerintah hoi air ke jengku blai ya parlok jona iba Matthew Makdo kumbai lambatai ilai long parlok hagaji kedo keji hagaji puli hangtai po St. Anthony's College hoi ngangasim ya ke honors political science liba Matthew isim ya ke economics nilai hadirin nangta ngang la join kampulit no ngimsim lai kendo yai ilanang penting ni jin pulih jungi hapo Northeastern Hill University ban pendap ya ke master in economics bat ngapat hadian menghadap ban pendap ya ke training pulit hadian mengajuin pulit hadian analyze nem ngasa room hapo Northeastern Hill University ban pendap ya ke master in political science Henry ke basutra parlok ke lomba hagi kisi ke ke kemen ya ke mensium ke jalan ke lomba kidan sibuk ki parlok ki jongi ki bangilai kendu aki por ki banginan pulih dan lagi ki bangilai kendu aki por banginan pulih apa government boys high secondary school ki parlok ki jonga dan lagi kum ibang Matthew ki bangilai pulih lang po St. Anthony's College ki dan pakiwe ki parlok ki bangilai kendu apa Nehru ngilai long parlok aga jaka pulih kajaka ka bangiyo ka jing sineng ka jing kraw bar ka jing kai bat ka jing nang ka jing star ngilai kendu ngilai songlang ya ke kelas Henry hadian lagi pong snem kabasotna kalomba hapo ka syatri joga Voice of the People Party minta nia donang bat ngamdon jing artatien baka jingwan snok tilang jongki samlarang ba ki reurang ba ki bedon ya ke nongrem ke baskem ki banget ya ke nongrem baka Voice of the People Party kabu akwat jongki upai ba nganget skem baka lawai jong ke jela ke sini bat jong ke ri baka dong ke tan ke jonga baka jongki ke don lagi keti ke basingan bat ni kmi lenti baka nom slam baka Voice of the People Party kan poi ban bat yu lakam sishar hakani ke jela ke sini ketari ke thong jong Voice of the People Party bat nganget skem don sibun bat nganget skem don sibun ki samlarang ba kentai senrang ki long kme ki long pa ki bedon buron ki bedon akor bat ki bedon ya kan nomrem ke baskem kenwan man pinyasno bat ko Voice of the People Party ngaswatnat haka jingkrem ke jongi ba Matthew yong la don ya kan ke jing anglut la kham slam ban wan ban ngam shan ke jili politics Henry ki bon ta ki jing the pecah namar balai namar ka politics kumbagalong pada arsnem mensuan desa ni ki popos nem ngilai baka politics saka jela ka jui kalau ke politics ka bagi brio ki babet ki brio ki babha ki brio ki dan ya ke jingwat pan sakri hok ya ke emlang ka salang ya ke riba ka jag brio ki babon kim kwa bangam sakri ke jeli lapit isi ya ke politics hadu ba ngem kwa ba ya keren ya ke politics ka emlang ka salang ka jui ngem kwa ba keren ya ke politics ki kamera jingkai lade haki yang kisam ki jungi lade haki jagatri ki jungi ngilapin sniudur ya ke politics klamda sotu opat parlok ketari ke but jong kita ki ko apan nyonong lemba ke politics ban be ki brio ki babha ki brio ki babet bagian nom kwa pangam sa ka jeli politics zapayong politics is a dirty game ke politics kalong ka bajabo pai ba ka kubur bah kita ki snem bat hadu mentah haki babun ki political party ki babun ki nongelam ke politics kadai ke bajabo kadai ke Voice of the People Party kami syakmat
banong ngin penkela kompong ya ka jing penso bakla ka bakum kata ngin penkela kompong ya ka poltek sapo ka jela ka tui basasian pat yang peni bakum ka jai beriu ka banget ka hok ka sikentien ngin manra pat ya ka poltek kum balbu nadu umen barin kata kadai ka jing angut jong voice of the people party na so kwen pada banai ka jing khulai na kumta jong pi we ki pada Belawan saya di Galempung, hapo kejingawir, juga voice of the people party. Ba ngangetskan, baka jingwan jompi ni ka janit ke pemerintahan. Kadai ka ba, pildon lupa ka mensiam, ban kersan yang voice of the people party. Dedem dai pada. Bala na don pat, kibal jia ni kani lenti berwan mensiam, ya kejing percay, juga voice of the people party. Kibal se lagi segi kibadap idam dot ke jing artotien ngangit scam bakani kali kapur kani ka sgi ka bangin tensyai hak jong ba ngangit scam baka voice of the people party kat syaba kalet ka bet you sembai bagi bet you sembai ubabhan banga kini lagi mo you sembai ubangi bet nakalian jong voice of the people party unha kita ki kindau ki basbo baru ban seiru Yoso ubabang ubatian. Yakba ki longdien ki mandien ki jonga ba ki jompi. Kini oban kait kini oban bam kini oban yonong. Nakai baro kabanga ba mapi minta nile. Kata dai ka voice of the people party. Pai ba agni kiski ka voice of the people party asukwa ta perkenal. Kadai ka political party ka badang krentam. Naki political party baru kemudian hopok ke jela kejui ngamong tak ke barang kena namar balik ke jia inti ke parti kejui kadang long tak ke arsnem tam hendai ke basutana ke lomba ke voice of the people party wat ladang kadang ya tang arsnem tam jia inti ke juga hendai ke political party ke bala sotiet hamala ke wei pakawai ke sinong hapo kali ke ri kasi ke bait ke jonga bat ke jompi kata kali ke voice of the people party Henry yang kum ke party nginum suhun tang bakal suciet ke sinong kitau Henry ke jingan lo ke jongi ke lomba ke voice of the people party kana sinong hapo ke download bat ke mensin jong way bat away pakaway ke nong sinong hapo kali ke ri kasi ke jonga bat ke jompi kata kali ke jingan lo jong voice of the people party bat ngida kini nanti Banang ne sakmat ki babhan kinwan ki banil ap community baros kata kinwan bakin urlong bat pai ba kita kila manlong lada mati ki pai ba pi pai bat pi ai ka jingsan ka barat ba sa voice of the people party oi pai ba kidon ki political party kelaslen hangi ka jela ni kidon ki political party kelaseng ki nanu semua beginiyo ka jinglan duit Idon ki political party kibal seng marsnio e jila duit idon ki political party ru apa ke jela ni kita ki party ru long ki joni kibal seng nado bangio e ka jela la ka jong idon ru kibal seng lipo license dem menta don kibal seng khatsan arpos dem menta ki political party henai ka basol tanat pat kalong maka voice of the people party hai jinga ni jongi batang arsnen pai pa yei bakunno kala pendu tia pendu dem ya kita ki political party bersensyar dan ki propose dem apa ke jela ke sini oh kala pendu tia pendu dem ya kita ki badan ke bor ban sensyar dambor kalau jonga bat jompi ong ii na ki rensan ya election ni si ki banuta idon ki kertong ki bawan su pada ban pan ya ke jingkesan banong tu jenya banong Ulane ka MP ke jompi mereka masopla na kita kirensan yong yu pai ba yong nu yong ba ngin sensyar halor jompi kata kene ke jimat ke jompi makin wan ban sensyar om tang ban sensyar ne ban sensyar donbor halor jompi hene ke voice of the people party kamong bangin wan male donbor ban sensyar donbor halor jompi hene ke voice of the people party ka wan shapi pai ba banong pai ba Ailat ini ngin syakri nak kata jompi kata kena kijing appear apa yang voice of the people party but kiway pat ki political party kioi ka politics takalat ban penyonong yang di simet ki ka politics tan ban penruspa yang di simet ban penyonong yang ki bahayang basem bar kita ki bahas sendak jongki
Henry ka Voice of the People Party pai ba kamlong kumta. Ngimi syakmat kalau ka nongrem ngelaskan. Ngimi syakmat om man penus pa eladi Henry ban IT. Ya kade ka kam syakri nak tahu pai ba. Ngi kemen. Namar boleh ka mensiam ka jungi ka kemen hawangi ibu pai ba upai baru ai ka jingkesan yangi. Hoi hai ka jingai ka jingi kum ka parti. Bat kham tama ka jingai ka jonga ko mulai. Ha ka jingi sedang ka jingai ka jonga ko mulai. Ban panya ka jingkesan nak pai ba long song song nak ta ka election MLA Arajar Arfulai. Pai ba ki buon ki donle ki political party basensyar ko jela ka ni. Ki baso donbor bar ki baso ruspa. Kita petpo ya ke Voice of the People Party. Bagi dong, yang kumdi, yang ke VPP, nak minta jongki kadai very poor party. Kata kadai jing petpo kadai very poor party. Kemudian ke party ke baduk kata kadai jing keren ben kadai. Henry nak lihat kadai ngong, yemso AA. Henry hak jing syak kira kerennya ke jing syak, wala lagi kerennya ka banten po ini. Henry kadai ke sisya, maka Voice of the People Party pai ba kadai ke parti duk. Bat ngin kimen ladang ilong sa ke parti ke baduk ru. Namar ka jing anglo ke dungi kalong ban penrus pa yu pai ba. Compare ke parti kalong baduk. Henry ngin trai sitom ban kentiu ya ke jela ke ni. Kenang bo pai ba no sesong ke jela ke ni. Onom long kumbalong mentan. O kisensyar ki parti het pa pai ba. Pemingi kini berkai, dah ki klur, sekiwei pat ki jelah. Dia nak apa? Yoi, kumno kini berkai, ya ke pisang, nak kini ke jelah ke sini, sekiwei pat ki jelah, dah ki klur. Kini ki parti ki beruspa, Henry pet pat ya ke kerdan ki jom ke jelah ke sini. Mendai bong, mengabak break Starwell marbanyang. Mendai bong ke Voice of the People Party. Henry ki khana samari belah penmi dak sarkar India bagi wei bagi independent agency ki balom bagi bawat jingtep ya ki jinglong jingman jom ki jela apa ke ri India solusi pada bak smoleran bak ke jela ke jungi kadai ke jela ke wei ni ki jela ki beduk tam apa ke ri India om tang kata nak ki thai lam mingi ngilong ke jela ke beduk tam pada ke Voice of the People Party kong melelei madep ke parti ke dungi kamatlong ke parti ke beduk Henry ngenum pelong ya ke jela ke dungi ke beduk kata dia ketong jaga Voice of the People Party Henry play i pai ba kui political party ngalingo kidang don ke bortang sistem kitang sistem la pilek sesor pensoi i ya kata ke office building itu ki ke bahe kayen paki dulan empat don ke building ke masna kata ke office building jom ta ki political party ki bala simshar halor jonga bat jompi pai ba ki bakum kita ki political party ni kuat ki ba penrus pa tang yang party ki ba penrus pa tang yang ni kan bau pai ba apat unang jenjar bat unang linear de nama kita kedau nagaliang ke jungi ong bagi kerennya ke development hak ke jelah ke ngajuong kat sebalik ong balai ke development kam tan ke jelah ke development ke don Henry siap ke development ke berkumpul ke dalam lapok ke jelah ini. Namar lah yang ini kentin development. Laju penongkamnya ke ban translate ke sin khasi kum ke roy kepar. Ngong balai kemdan ke roy kepar. Apa ke jelah ini? Kedon. Kajinya fair kalau tangkan dia pai ba. Ubar roy udan tang kendiak. Bat kila da roy tikena hiru. Henry upai ba apa pun. Usu parsa hadok kini kisi kiba mental. Kata kadai ke development model kepada nampak kadai ke jalan ke sini. Ke Voice of the People Party kami syakmat. Orang menilai persyak ke nong parti. Orang menilai persyak ke nong silat. Henry inilah pernah. Baka Voice of the People Party kalau pernah. Katma persyak ya ke bangsap. Katma persyak jom ke tinjak syalik. Silat kemat. Kata kadai. Katma. Baka Voice of the People Party kalau pernah. Bat pai ba terlilang dan kesimpulan tu jom pai ba. Ingat sekali lah berat jengkong. Ya kali ke bangsap bambang. Ke belalong dok long senam. Hakali ke jela ke sini. Sosi banong. Baka jela ke sini. Oh dan kita kentok. Habangi pensyai. Ngim bangi kentok pai ba. Ke Voice of the People Party. Habang ke wan na penjong pai ba. Ngim kentok. Hendak ni wan ban pensyai pai ba. Wan ban pensyai. Nomor don kiwei berki political party. Kibala sordom
haba ka Voice of the People Party ka keren ya ka jing sisa ken mau peta ndai bong mana sai sien pat ndai bong ka Voice of the People Party Henry u Amit Shah men bau lawan menelak election hagal mele election keberan sudah apa ke jela ke sini u Amit Shah ulong ba ke jela meglia kadai kata ka bang ka yo eta ka nam ka peleranya nga ba pi ko kinam song sinong ba kata ka nam ka bang yo kalong it is the most corrupt state in India perkat kata ka nam ka bang iban ka bamut ba ka jela ka jonga ba ka jampi kadai ka jela ka bangsa tam hapo kari India barok kawai kata dai ka jinglong jingman bat ka dur jong ka jela ka jonga ba ka jampi devi ki parlok ki jonga ki bapuli hapo slong nado kisnem kaknai spa knai pupra knai arhaja la palat arposnem haba ki wan pai hapo slong giong ka slong ka damong kumju kimja lenti ki parlok naga ki jonga ki parlok mizo ki jonga bat ki parlok ki jonga ki borna po South India lagi wei pat ki jela hadian lagi wan sika jela ki ni arposnem hadian arsansnem hadian laiposnem hadian kimja lenti namar baka suruk kalong kunju kat sabapai ngidang long kunju dai nama kita tahu wei na kinong ilam Jokowi pat political party ang niwong ngim sutu ni VPP kikran niya kata ya kai kikran kiong na baka jela ka jini kala nangam arsut kiong ngi tengi i baka jela ka jini bak ikwa ka jela ka jini ban penne kunju kadai peruk ka baong maki ka jela ka jini kala sine sa kunju lagi post nem live post south post and post nem kejela kini kalau silong kumju si kumju let si gawe kejela yang nak menlet jangan nak kejela kini let tak kumpul gawati pai ba nang camping kubur let si gawati tang hadian sistem arsnem la bakla lenti namar balik namar kedon kata ke development hakite kejela hakite kisi nang wan sate support Hyderabad idon ki persa ki jonga ki batrai ki balik business support Hyderabad ngalit bani kendu iki kira ilam kai nga ya kata ka sinong Hyderabad on da balik kala pet la ya biet na pet ya kata ka Hyderabad bar ngai kamnya piersu bar kita ki nomba kidan support di Europe bat support di Amerika kata ka development for the support sinong bejoki ne ka bang solingo lada ta ka persa ka jonga ka ong mahab pitip kini kisnong kini ki building kini ke jaka kalau PI mentah kumba kalau kumni yang sansnen mensua kani ke klauba kabran tam ulum bat umau kata kani kejela seki weipat kejela ba hakapok dari India ke sini sosi pai ba bagi pai ya kani kejela ke sini tika por kalau dai ngong ka Voice of the People Party kami hakapor ka biang nakam ta jonga bat jongpi namar kum makalong kumni menta ngai kalawai jong ki khon ki kiti ki jonga bat jongpi kalawai ka bedum bar ka bamdon jingkermen ka song hanga bat api pai ba menta namar ka jupen kan mau ikinong molai ha ka jinga iki ki jonga po molai ong ikini kawai ken mau bagi kren ya kalawai ka sedang menta ndai ba ka sedang lasai lasi kalawai ka sedang menta para bangi kerennya kalau wei jong ikon kiti jonga ki jongpi ken mau kalau wei jong ikon kiti jonga ki jongpi kam song tang kiti jongki dan mereka songru haki kiti jonga ba ki jongpi dai nama kita daw pai ba om ale ngenya trelang ba ka Voice of the People Party ka Voice of the People Party kamon supai ba ban pendiet kamon ban pendiet nyemuan akman jongpi da ka dur bulan ban pendiet epi pai ba iwan kumne kumbangilong bat ni krenru ya ka jinsisha bat ni tip kumba ka moto jong ka ri ka jongi kalong kitab giong tin hindi satya meva jayate kamot truth alone triumphs lada penuan saktin kasi ka moto kata ka ba kum ka ri ni bo ka thong kaban yalam ni kaban peni yangi kum ka ri haganono ka kam ka bangile kamoto ka jonga kalong satya meva jayate truth alone triumphs kamot katin kasi kamot ka hak bat ka jingsisha kan yang rasong kata ka thong kata ka dai ka moto jong kani ka ri ka jonga bat ka jongpi ka Voice of the People Party kawan sehat jongpi pai ba ban peni ban kedong ti ban kerennya ka jingsisha namang itep ban tangka jingsisha
kabala ban penlalu yangi nagani ke jindok nagani ke jisha merau nagani ke barok ki bam itnak ki badan pok ke jalan ke jonga ba ke jompi bai ba aling ya trelang ba ke voice of the people party manga ba pi ken mau ila bane shibun ki ke voice of the people party kawan ba ba kawan show bai ba kawan alo ke nongrem ke baskem ke nongrem ke baskem ken mau ke voice of the people party kadang artli ki nongrem ngila keren ke basdang bagi sengnya ke parti ke jungi ngila kerennya ke nongrem ke jungi ngilet supaya ba election arpo itu halo kini ki artli ki nongrem bagi wan ke jopi ni ke por ke mentaru nak kita kini election MP halo kini ki artli ki nongrem bagi nyai keren ya kini ki nongrem ki jungi tat hadu ba kini ke nongrem ke bagi keren kan longdo long senam way po way unong sonong jong kini ke jela ke jonga ba ke jompi kai kita ke nongrem jong voice of the people party ong ya pi don tang arti di nongrem baskem kum ke party ka nongrem ke baningkong ke bah khmat ke balong kum ke thong na kam ta jongi ka dei kata ka ngi ong ban wanra ya ka sensyar khadar ke khut ke basuba lani ke ngong ten pareng ke clean politics namar dei tang limba ka sensyar khadar ke khut ke basuba ka bala ban wanra ke jinenton na kam ta ke emlang ke salang na kam ta ke jela ke jonga ke jompi ngaju ni jor bang mabang ye pet ya ke jela ke jumi compare na ka longyin ke jumi lada ha ka longyin ke jumi ukpa jo ke yin ulong ubriu ubatep briu teblai ubatep ya ke kamai ke ji ubadon akor yin yo i baka phalang ha ka ka longyin ling ba ka longyin len ba ka khon kiti ba ka jinglong jingman jong ka longyin henry langio pat yung ukpa jo ke yin ubam nya ke jiket kli upa jo yin ubam te priu to play bo suba ubam te tangi ke belah si pai ba isnei ban pet ki long yin ki bayo yo upa jo yin ubalong kumta ka phalang ha ka long yin ke joki ha ka ju kor kom pai ba ngin dei ban klet ka jela ka ni ka long kum ko we ka long yin ka ba he ka long kum ko we ka long yin ka ba he bat upa jo ka jela ka ni udai utau chief minister ni bagi nongyong jungi kita ki cabinet minister jungi bagi kita ki MLA ki bangi ngilajit kata ladangi baklan banjit ya kita ki balong ki kebe ki kpa ki jonga bagi jompi ngilong tikung kita kalongin kabang yo ukpa ubang ket kli ukpa ububuat batanglang bakawara kapen ninja ya kalongin pai bangong ngidongkam ban perkat mai kum kejat riwong ngidongkam ruban kelatia keladen hagawi dei bat ke election ong dan dap ya election MLA dan sistem tam nenta ho im selayo ban sei yo kertong hapo kali ke konsensi ke jompi ndo next camp don sibun ibanado ke election arpulai next camp la don inong kersan hapo kali ke konsensi ndo jaring khat pangin yo ban sei yo kertong nang konsensi ke jompi ndo pai ba next camp ke jia itu ke arsnem layo sibun ki weipat ki nong kersan jom ke parti ke jungi hang ni po konsensi ke jompi bar nges hem ling ba ke election MP upai ba umi renti hagri ke kenti ke bangta ban ai ke jing kesan ke pura yang ni kertong ubang la sei madan hagri ke kenti ke bangta hoi ngawan ke jompi ni por pai ba ngawan na ke bangta u kertong ubang ke voice of the people party ke sei madan hagri kenti ke bangta nak ke election MP ke Barcelona motion haga khatlai tarik ini bentuk yang kibut ki bakordor ki jonga ki jompi ukertong ubang ila sei omde ubang ila sei na madan na badia na lenti na sengkien parlok uni ukertong ubang ila sei ka parti kala da yet kala da thong kala da wopa bat hadin kata kala sei uni ukertong ubang inget udah ukertong ubala i ubala biang nadong sedong nadu ka jinang ka jinstan hadu ka kertang hadu ka jinglong ka jong briu ubala biang nadong sedong ngaling ngaso sarung ngaso kemen ban ngaso scam pai ba abang awan mat jonghi ban terwa yu yu kertong ujongi namar ngaso tu ban atep ya ka jinglong ka jong samarang ba ubangi ngasai hangni ka kenti ka banganta ban adon ka jinget ka scam ban ong mat jonghi ni por ka banganta lada pi aya ka jingkesan yu yu kertong ujongi pin om babi kata kadai ka banganut ban om hakmat jompi pai ba kalau om teng apo om sing konsensi
Hakapor ba I Dr. Ricky A.J. Singkan ia khutnya election MLA hoi kapor kalong kabakim Henry wat na kapor kalong kabakim ia ka jingkulay nagamta ka san hajar tam kibla ai ka jingkasyan I Dr. Ricky A.J. Singkan nang kinapo Sing para kaway na meeting yalak election arpo arpulay kami nak kita meeting balik jisya hantu hajan ngapoy banyak keren lagi diberi musyang dukan may tayo di dukan kalau iki kan Sing konsensi kalau kebetulan bok hado katata balala pimjit I Dr. Ricky A.J. Singkan ngong kalau kumpang ili bread yung mong nai hapo usnian kata dia kemana ong ini sultanat sultanat watada siya kapoy siya katong nang tiyan na po Sing konsensi nakamta kini election MLA kadang sulit Mereka parti menterkong, ngin bu yai, ngin terai sitong, ngin terwayu baik bat ngin ya terai lang, ban pelong yai Dr. Ricky A.J. Singkan, UMP juga jat beliau ketungi, hampi hapo New Delhi. Kata dia katong, ila terai sitong pun buka parti, baik ke Voice of the People Party kamdani yai apa kali cu baik ngilong teli, ngemuan sapi baik dah kebor pisah. Namar ngelai ini por bagi sedang ke balai no, kai bagi bor pisah balai atau penjat, yang mereka jelas begini. Berkata kami dengan nomrem cuma, kami dengan nomrem juga parti begini, kami dengan nomrem lu juga presiden rangba juga parti begini. Ba ada belas saya mau nadu usnam arajar sipo, lo sedangnya kata kami yang ke clean politics campaign. Ban warna yang kesinsyal kadar kami kuat kami subah, apa kejelas begini. Hoi walada kasimpur berkat adu arajar sipo jan arpo arpulais nem kasimpur ban yoi kumbang yoi haki sautli ki konsensi haki election keberanda ngasokumen namar balai ke babha ken mau kamnong ka masuk pada bar kam tamban tenkelai ka dimut je berkat ke beliau kalong ka jenja hendak ingin sokumen baga Voice of the People Party tak asam bijingan ini Nang ilala banten suatu upai banten sayu upai Barka Voice of the People Party kampua banyo ikinong kersan kiba kersan matla ini kiba kersan klem ka jenis suatu ini nang ikwa bagita kiba kersan ini kiba kersan ini halo kan nongrem bar halo suatu ya kan nongrem juga Voice of the People Party ikwa ikinong kersan kejungi kinong kersan kiba start Inong kesan kiban keli larang ile bakaru kata kadai kajing anggul kejungi kong Voice of the People Party pai bagi wan ipani kajing kesan kejung pia ni por kemamta barang eskem kene election MP ini si kemamta sedang kajing pentame kebun oh kajing kawang keti Voice of the People Party presiden ramba kajungi ba aden benar saya moi arna hitam mencuan ilawang teng aku wei ni meeting ka bagi sedang banlon siya MP election campaign kajungi hangti apa maran Smith tada pikema pada ilawang lupa bayong stang kato kane pensayoi baga Voice of the People Party kalabit renjan da kati badu presiden rangba kajungi kamtam unbit da kati kalau siya pada namar balai ini si kibamta kat sabalik kiway political party haga jingilap election ketuki kem krensu ya kan nomrem kabaki kiyang makin wansu pada ngahong ibat kem dan nomrem su kalau kem nang kren ya kan nomrem hendai akan insan ya election ketuki kalau don betang kajin korong keti kajin kren ben ko ya ka Voice of the People Party baju presiden rangba jongi kat hadu ba haga jingkren ketuki ka pendom ya kibiyo so hamtam ya kita ke bekerja dengan Voice of the People Party. Kapendom, nama kejikran kejuki kalau long sabab perhatian. Bat ke parti kejuki dorong bagi jingkuan keti kenwan hendak ingatkan bahwa pajba unten kuat ya kini kiti ke bagi negeri ke political party ki kawan ya Voice of the People Party. Pajba ke Voice of the People Party kam ju kudukti kam ju kawan keti klem nongrem ya nuru. Abang Iwan supaya ba ngingi pensai, mendai bagi kawan kita ba wanun supaya lah. Nah kalian juga Voice of the People Party, kamu don por banyak kawan kita, mendai ke don por tangban pensai, supaya ba. Abang Iwan ini persang penyelam bagla, supaya ba. Kedai ke kamram ke jongi kum ke Voice of the People Party, ban pensai, supaya ba. Oh kiong kumlo, kiong maupun jet leyu.
ya ke Voice of the People Party. Kenjian yung pra marway layo padali. Kata kali bagi one show pada. Kenjian yung pra marway padali. Ke Voice of the People Party kong ngingit ya ke ke baway na kimelong. Hang ni gari khasi kini USJ dankan. Hang baway ni poetry kijamu. USJ dankan uang ini kikentian. Bakata kalong uang ba. Kajing klan kamsyong kajing pun beriu. Henry haka mensin basindran. Kajing klan kapson haka jing pun beriu. Henry haka mensin basindran. Pai ba akan kenal pi haka MDA1 haka MDA1. Ikan mau dalam kat arut ki minister, ki cabinet minister untuk berjalan ji. Bat nak ki kat arut pai ba aswa akan kenal. Sipo nak ki cabinet minister ki dei nak judge kekenja pardo persnam jonga tapi kita tentang arut kita dapat lagi parlok garo begini kita harus arut sipara upanok sama berujian sama hak MDA1 aswa akan terkenal pada kayak kerja haus dam arpway arpwar kelawan kajing pentrekam ya ke rusa system kenal pada abala pentre ya ke rusa system apa kejela kajing ikan mau bon kisam nak kila ut oh kilong keme kilong pa kila ut yang muno mdan jingwat syuk pengen tak pulih ya kikul begini namar balai on the light kam sarkar nada don khat artli di pos tanpa tangkumba artli kalet sakikul kitunga kijopi kan ba sipol tri kala lek no pat sekte parlok garu begini kila le ayu parlok kita kisipawut kibangal jet ki bakin keren ya ka action di tengah tapi abla pentrekam ya ka rusa system retrospectively aba kayim darbar tawan kaong ya kecil government tidak ban pentrekam ya ka rusa system kila pentrekam henry kila pentrekam baka ban pedonong ya ki kon sama ki jonga ba ki jopi kita ki sipawut kila leyu pada henry data hadu baka Voice of the People Party kami perfect detat hadu baka Voice of the People Party kayo man say ki sawat ki amri ila ra ya kini kaman kayo darbar tawan hak bidai bat reservation policy ila ra iong idong kaman keren namar kani kadai kaman kaman ila supaya ba hak manifesto tungi kum ka party ila bu ya ka kum kawai nakimat bangilaon balaro payta kristiani ni poi ban sinsara kini jela kini kani kadai gawe kamat kabangin review ya ke reservation policy namar komba kalong ke reservation policy kano sidang ngiu bakam buan upat kumrong ini rengkat bat bakam dunapat banyani nyempang kuat balat banyak hok kejungi ringi pangkat kum ka hok kejungi bangila ra ya kaman apa yang darbar tawan pat ring chief minister lembar kita ki weipat ki minister na ki pardo parsam jonga bat jongpi kemtre bankren uci minister liwang ngamtre ban keren nomor kali kadai kebawan na high court wala na pitwa helet sagayen kasiri ini nak kalian jong Voice of the People Party yang ngem ki bi nomor unjusnaan po yang kasiri kadai kayeng darbar tawan ka basnaan unjusnaan po kayeng unjusna policy po kayeng kasiri ndai sisaan da ka sarkar jong ka jelang dia memang tenang orang yang tidak balai. Dia don balai, saka Supreme, saka High Court, dan mereka High Court orang kini kami kekam kujungi. Mereka policy matter, mereka kamram jok sarkar. Dan mereka pada apa kemtre, ke Voice of the People Party kong. Lada kemtre, ilara akan sekarang ini ban keren. Kemsya, bat kempriang ini ban keren. Ngelawan Thai supaya ba, ngelawan Thai supaya ba, nomor balai. Dan kita wordong wordnya, waktu kita balai, jok ke BBB balai kita lihat. Balik lebih ajian ini makin keren apa assembly kilit teman siapa suruh kau ke Voice of the People Party kalau lupa mau nginep dari ke party ke basuri tang banyak kon election nega party ke mana senda berupai ba oh maki kiong balik ketiga balik jauh BBB kilit sesuruh anak sopo kalian pergi balik sesuruh oh kilat pajal dia pai ba apa kiwan pan buat napi kiwan nai kemuan hayo hat suruh halati yang sekian dia boleh hari dalalong kami dalalong minister karena menongsu wan tanah suruh menongsu tamanya keren berkipada nega Voice of the People Party dong buat ladang itu kaman tia apa footpath apa suruh nak kata dawa jauh pada ngenle kata bat nila pergi pada
lingba ka jingi ka jongi lingba ka reservation haba ka parti ka larai bo presiden rang ba jongi un pelong ka jingi sha than klem saya tak hado baka sarkar kan kubur ban thung ka expert committee ban review ya ka reservation policy ngilale ya kata lingba ka jingi sha jong pi pata ingin magani ka jinjok pada jong voice of the people party ka voice of the people party kan nomnong AUM lada mati ki pata tim kersan baik ka jingi ka jingi tuan jong pata ngak scam bon na plan jong pi la poi syati support selong ha ka tu jingi ka jingi dei bon barka jingi renti ka jong pi ban kersan ka voice of the people party kala penkhiu ka sarkar ban ha ka bakadu ka sarkar ongnu ngin pun ya ke expert committee tanda tapat ba nakwa menora pat jong ini kupur ha kata kupur ni hong rupat ba dongkam ban kentrei ha kuwai pat kerukom ya ke rusa sistem panyai retrospectively ban klong nado kakendai spa ino purar ki kasih ki jungi kiyo ya kekam ya ke bha jong kiwai pat de namar ba kiwai kin pat kot ya kupur kumro pintinja yang ini kikon sama gini mentah ndai yong ada pidok kami menteri kami berusaha kan dai nang ne syahmat dia mangta apa dah abalak kam pulen mentah don yong kumro nang yong kaju mau ki perlu garu gini kirang yong kaju ngir kaju dan kala kali yong dan bok mangki mangi tu kubur baka sarkar kala triang ban menteri kami ka retrospectively and retrospectively mo dah kaya sa usam takanai spa anyo puar ne jadu usam arajar arpuar lam dai bai ki mangi lesin kaya ka kampulet ka balak manta kumbalai hajar pliki pus lesi ki khun ki jona ki jonti dara ki yok bun e utang lai spa south spa kinyo ndai ayo oh kita kiwei mo ini kisi ki bangta oh sedang manten hikai baklayu pai ba abini berkeniru ngamong pai ba keli ti kiri keli saya pija ha kapor badongkam manya keren hapo assembly ha kata ban kim kerja ini don ki bawan ban kerja ini ha bang keren hapo assembly dalam election mentapan kisang ban hikai bakla yo pai ba ngiyong ay katisan ng Voice of the People Party. Namar nilai I kali. Ka Voice of the People Party Arsene Mensuan. Abang nilai siya pai ba iong pai ba iong kunin. Iong pai ba kidan arti ki party hani hapo ka jalan kini. Kini ki arti ki political party kini ki ju wanum soto bakla kini ki ju berkata kadai ka BJP, ka Bharatiya Janata Party, barka NPP, National People's Party. Ilang pai ba Arsene Mensuan do mengiseng ni party. Iong pai ba wanum bi kini parti kini ju. They are like the two sides of the same coin. Kilongkong kapisah, ka Arliang jong kapisah. Makin melawan penyakit. Yang kini Arliang jong kapisah dari. Ka NPP bar ka BJP kadai ka ju. Kilong mo pa ba? Andai ka basotanat kalong ba? Ha kani ka kinti ka pamenta ling ba kani ka election MP. Makihi ki ba pensisya. Namar balay. Namar ka BJP ani ka kinti ka pamenta kaong. Inum penyang kertong na po megalya. Inum penyang kertong hendak ingin kersan yang ke NPP. Oh kalau nak penseluruh Chief Minister juga, barang boleh kali atli meeting. Kawai apa selong balang dengan makla kawai support turun dalam makla. Oh Chief Minister juga kontrak sama orang. Om jet yang Prime Minister Modi lingba ke NPP. Jet yang Modi lingba ke NPP. Pada hantang ilai syan. Yang dokam banbit. Ka NPP berke BJP kadai keju bat na sotu baki pai barong susong kadai ke jalan ni kenom priang ya ke BJP ha kadai ke jalan di sana berjam pi namar kelap tip ka ka jingmu jong ke BJP ka baka kuwa ke BJP kami ban pelong ke India ka wei ke niam ka wei ke tien ka wei ke culture ka wei lot ha ke benta baro iklat no baka India ka beauty dan ka jing itnat jong kari India kali kita ngomong ka diversity mau ka jing bon pa ka jing appear kali kata kali ka jing itnat jong kari India dan gini pat kimut pelong pemta tu pat ba in Kristiani ka parti ko hukum kata rengang skam ni opor ko pemta upat ba ulasya ulatip bat unumai ya ka jing Kristian ya ka MPP hoy pat ba ngem dei ruban klub tidak dong sebut kiwai pat political party ngaling orang buat banyak keren ya kita ki parti terairi ki badan ni kejelah ki badan baik ke sarkar ki baik trailang baik ke sarkar lagre ke sarkar kongres ini kes no lang baik lagre ke sarkar baik lang ke BJP bat ke NPP ru
ini kita hantai. Orang nampak banyak keren, tak dah. Haji siapa dipakai besar antrai. Kita dia bersatu, ya kini di parti. Kita syukam ya dia di parti berit ya kari berkat mendriu. Oh kita medisi kita mana? Kita orang nak suit, risuit jat mendriu tangkap VPP. Ngalong ini satu. Yalah kajong kajinglong berkat donut kajungi. Kenapa bang ini semat dong pada? Kadonut kajungi kebek. Para bang ikan yang pada bang ikan nado kadonut. Mendai bang isu penbit yang pada tangan kirim yang sentuh. Mereka wajib diperlukan parti. Kiwan mergi entry yang pada tang suara election. Tang suara election gini regional party ko UDP, HSPDP. Ani laporan Islam election. Layak ben, layak ko ya ke NPP. Layak ben, layak ko ya ke BJP. Tang hadirin ke election pada jayu. Ini kijuk lay room hajuk kamera ke bam nak juk ukhiu. Ya kebakom kita pada nginang senya o ngangim dokam bantren lagi. O geng si kita mentaru don pat di bawang. O gilarai. Nak tak kali election MP, nak tak kali election di Banwan. Kiong one election MDC ngite hau prabet. One election apa kiong ngi hau prabet. Henry kali election MDC pat don kita artin kiong. Nginayu prana. Yan ay ya kakti ke kongres. Kita artatin dengan orang lelaki artatin kani kapur kabangin pensaya kipat pem nok kamar artatin ay kajengsan yang voice of the people party namaran perkenal kipat ka Indian National Congress kadai kepala sensar daki pom-pomsnen yang kani gari janga jampi nado pangiyo jingajoi lagi pom-pom sem kelas mencari kini beri ke jonga pada jompi. Berkadau ba balai pada BJP. Kayo ban sensyar donor mengunjungi kadai ke filial kajing memelerkam juga Indian National Congress. Ban on kata lagi pom-pom sem ke kongres kelas sensyar hapo ke jela ke jomiri. Bagi pom-pom sem ke kongres kelas sensyar hanti hapo ke jela asal. Kaya kita pergi pada hai syukur usam. Kilala balik dalam takbur. Kau kongres ke dalam Delhi, kau kongres ke dalam Assam, kau kongres ke dalam apa ke jalan ni. Hatu kita penbet upur usam. Jenjar ki pardo ki parsam ki jongar ki jongpi khamtam. Sakari ke jong ke thai ke jongpi. Layo balik dalam ki jong kamet. Layo dalam ki jong ki khamat. Ngasiam dalam ki jong ki skor. Ya ke jenge ki pardo ki parsam ki jongi. Ki dalam sakit thai bodoh aku bersedang uban. So sekali pada nak kata jogi, kabaki M, kabaki kimtip, lalu kimsak kendang. Kimtip, baka jaga kabaki sumenta, lalu kimsak ni, kabri kapentor ke jogi, kabamenta kirep, hakano makapor, kimsak ni, nakati ke jogi. Manu pada ke dawa, kabakum kata, kabing songsir, jogi pardon ki parasam ki jogi, kibasong lagi kap border, ken mau pada kada ke kongres. Kamu selesai. Hakapor baka sensyar, halor jongi, baterwi gitu ngah baka jongpi. Om tak kata apa ba? Henry, ila dawai KLP lah selembak kum kejela. Henry hak tak kaporu, ke kongres keleyu nanti ada iku makir kuat ILP. Islam bertembin kepada. Henry hakapor bagi dan hakapor dali sensyar. Hakapor bagi sensyar pun kejela kejeli. Atau kila ILP yang apa jadi? Kila kem lah Bat sakawai pa kang yaki adu kanta kalong ba. Nado ba ka kongres ka sensyar for Delhi. Ba ka kongres ka sensyar hapo ka jela ka jonga ba jongpi. Balai ke penrung ya ka tin kasi aga kredit ka bapra jong ka riti sensyar jong ka India. Balai ni hapan yaki adu menta mene. Kadai ka failure jong ka kongres. Atong gendang ay ka kongres pa ba wanombit. Henry wat nom artatin nak kementangan election MP ke pemerintah. Pagi cepat ke Jopi. But ayah ke jurusan ke bateli Jopi. Sebagai voice of the people party. Ukertong pangingin Pak Sepuh Delhi. Udah ukertong ubah biang ubahnya saat nak kata jing'e ke jonga bat ke Jopi. Oh kita gibong mau leyu pra marway. Mau nganterkan mau yuki. Ya ke history jo ke jat mendiri. Kira kelet pada. Kira kelet ya ke history jo ke jat mendiri. Kira mau ke kom ke jat mendiri. Ngila pak tengi UMP nak kejat dia kejungi siapa Delhi. Baru dia UMP ubah ngila pak mensa, ukraw perkat, orang dejit, ubah kum kejat dia ngila pak siapa Delhi hatan pur. Barka kerteng kejung dia udah orang bat, udah bak hover nyota.
balong ba uni kum kejat ni legit orang kan political party mentari Dr. Ricky AJ Singkan MD elect kum independent candidate elect kum utau candidate ubah the voice of the people party kasih but the voice of the people party kadang hakai sibun ki crowd berkat ki bania trelang bagi ki MLA ki bania trelang bagi ki MP but habai elect chati kana inomet marwai nei ba hogorin jongta hata kapur haba ulet haba kejat ni legit you ulet kum independent MP haba Delhi Henry, ngapain kenal kita ke bawang marwai layu, agak por bawa hau bernyata udah napor Delhi, pada long ma, la benaya kenam, ya ke burung, jong ke jatuh dia, leng bawa hau bernyata, long ma bawa hau bernyata keren napor parlimen, bat sabar parlimen, pin drop silence of the pareng, jat, ipai isap skor, ya kejadian tersebut, baling. Nama orang bukan dari Islam, bukan dari Syempang, bukan dari Jisur. But what ke Sorkar India, kata kapur, kasgap, yang ke Jingkren, ke Jomba, Hover, di Paibangon kapur boleh, meminta pangin say untuk MP, uban wan rakyat sesian banyak kenal, yang ke burung, jongi kum ke jalan, uban long sesian ban, usempa, usemsong, nak kata jonga ke jompi, uban yang saya ke jonga ke jompi, hanti hapo Delhi, om tak kata pada, yang say untuk MP jongi, uban longru uksiang pada ulong uksiang nak tajungi pun kejat beliau but the government of India hangti hapo Delhi uban yang saat pada kumalong mana tang hapo report cepi kirang sipon kita ke central institutions nado ke ICAR ke NERI ke NESA ke kuih-kuih pada kano sian lai uni UMP jungi bangla pak lai te mata khasan sedem kano sian lai uni UMP jungi tukar yang berkompet rekam hari ini central institution sebadan apa kejala kami. Lalu dorong kita sedang training dulu, nampak jadi sinru, bonus khidmat oleh keren. Apa ini institutions lalu buat support Delhi. Henry Une UMP ubang ingin tak pada, unde utau banong oksian, uban muslia. Yang ini central institution sebadan apa kejala kami. Lalu kita nampak kejala kami. Kita berpenyok nong yang kurun kiti ijonga bagi jompi. Lem kumta umban jibat. Bagian ai jakai ki, bagian wan ban seng, ya kita ki school, ya kita ki institutions, ki babun, apa mereka jelas ke jompa ke jompi. Pai bangun, ni pane ke jompi ke jompi, ni pane ke jompi ke jompi. What man artian, ya ke voice of the people party. Henok babi, tapi ai ke jompi, ya ke voice of the people party. Nama ke voice of the people party. Kami akan nonglim ke baskan. Ini semat pai bang, kami semat mendai dan kamai pisah. Lalu dia bertemu sepak dia. Kata kamu nampak kejingut cipat kejengah, bat nampak ke parti gitu ni. Bat ni laung, ini syakmat berpendat hok yang ke kamram kamu pai bak dan set lagi kum kita kena sat. Kum kita kena keren yang ke jengek ke pai bak. Bangin pendat hok ya kata. Bana kali yang kenyom, yang mesti kami syakmat berpendat sepak lagi. Dah kaba nginom, dah kira job ngin tre kontrak ni, ngin tre supply ni, ngin kruwet ke sepak. Syalabi, katakan lagi voice of the people party. Hak jinsya kalian ke parti ini kong, unonu bapan tiket. Nak voice of the people party. Lagalong ke MDC, lagalong ke MLA, lagalong ke MP. Ke parti ke Malaysia. Ya MLA, MDC, baru MP nak parti itu ni. Bahadian menolong MLA, hadian menolong MDC, hadian menolong MP. Unong baunang trade kontrak dan trade kam supply. Katakan lagi voice of the people party. Nama kam kontrak. Maka kami supply kedai jongki weipat kibanle ya kata ngin kuat kan kini ke peliangja ke jongki kata ni ke voice of the people party ngin hon dah ketulap ke bau pajak ula ai nakenta jongi kata kedai ke voice of the people party ni pane ke jishan pajak ni pun ni kuat men susu ni pun ke voice of the people party wala ngin dan ke pisah ngin dan ke sebai rupa bagaimana yang pi ban tembi ke pi pajak ban kami pi pajak ngin dan ke kum kita Hindi ke voice of the people party, apa kawan supaya ba, kapinsyay, bat kapinkup bor pada. Ngipin kan mau ya ke bor ke pada, kan mau. Ngiem, hangni keri ke basinsyar pada lani ke ngom ke demokrasi. Barkani ke demokrasi pada kali ketin freng. Kawan nak ketin Greek, demos bat keratia. Ngisiyo ketin freng demokrasi. Bat larangi pengkeras dan kasih. Yang kali ketian demos bat keratia kamu kebor kejemu pada
Oh ni keren ya ka sensar kada ya ka ni demokrasi ni ai ka nam ke burom ya ka rigrik dah ka bangiong mo kani ka demokrasi ka sensar pai ba kawan na po rigrik dengan orang yang pai ba ba ka sensar kada la ni kata ka demokrasi ka sensar pai ba kalau don lupa ni kum ke jat beliau ba ka sensar kada apa ka ni ke jat beliau ka tui kalau ka bakam pakan banyak kata ke demokrasi jom kinong Greek. Kapan kemau, belum susutam. Aku wei nak poetry ke jom urong kumni. Bat hamni yang gelap, kai ke sensar sadar ke jom kasih, kabang ikwa ban pensu, ban wanra yang ya ke sensar sadar ke kum ke ni, apa yang jonga ban jom pi. Aku wei nak poetry, belum susutam urong ni. Usiam kampir, ladai mau. Usiam kampir, ladai mau. Ya himakit, urit ukra. Usiam kampir, ladai mau. Ya himakit, urit ukra. Haka sensar kadar ke jong kasih ken mau. Usiam klem ke dorbar. Umla kan siam tangi weirai. Usiam klem ke dorbar. Klem ke jujur ke dorbar. Jom pada. Umla kan siam tang ke weiru karai. Henry ke dorbar. Wala usiam umdan. Kala kan siam ya karai. Kata ke sensar kadar ke jong kasih. Haka bau pada. Ulang ukendra, om kebalong ini si kita mentah, om kebalong ini si kita mentah. Kita ni bagaimana jadi kita bikin sakri ni, on bagaimana job kile kendra kela yang apa jadi. Pada aku voice of the people party, kan nomor ika politik ka kendriang yang hukum kata. Ko mengelong sakri lu tapi, in sakri hok nak kata jadi pada. Buat kali kekentian minister, mau om burom. One minister sepoka sedang bertahu lagi, orang ini kan kre ngelak benburom. Yêu tàu minister ban tiang burom yêu tàu minister này kan ma pai ba oi kan tien minister no minister kawan nak kan tien ka bamut usakri wan usakri ndai minister isim tien thareng lai burom này kan ma wan minister ndai usakri pada kan ye kadai konteks kepada voice of the people party kekuatan keren berkekuatan wanra kekuatan kesuak macam people ba mengarah mati Ilang kitrai haka sensar kadar om kita nila jet iki bagi lihat lembur kalau tunga ngasau tamla pada ngasau tamla bani iya ke jinjan kabaja haka wei kerensan ya election tang namar badan kibriu haka jinga iki namar hadi yo hat ndai hamaran makung kaneru namar kali apa yo hat awya janti ki pertapra utau ramba ubadai tang umdai wemeliru umdai meliru dia utau ramba wangnu nata nakabakum kini ke jaga bangayan mana wangnu wayu plit kem ni kita kiba pertapra perkat pada kasensar kadar haki kadai kabakum kata kikuang balik benbor halor dengar tapi haka jaga bagian wan supai ba ban kerba tak di so pane ke kerjaan reina kani ke jaga Kipani yang kebor ke tuki belum? Pulit dan sedok, kem ni kita. Election officers dan sedok, kem ni kita. Take action. Yang hukum kita pada ini jet. Ibalah pergi ke rong ke tuki. Wat nak rinsan dalam election pada. Orang ini puan kontan. Hai saya voice of the people party. So puas yang kebor ke jonga pada tuki. Wat orang ke sibuk ke jonga kampung bor. Wat orang ke sibuk ke jonga kampung bor. Ladang ni so petang nginem boy seluruh. Henry dah kala rumah pojong pi benong baka sibut ke tengah kadon kaya ke bor baka dor hangta pai ba tin sei ya ke jingkala ke sisa kan wan ngai ke jalan ke voice of the people party kam kentat pai ba epi kam kentat ya ke sibut ke tengpi Henry ke voice of the people party kada nyokor kada nyotang ya ke sibut ke jampi nama ke sibut ke jampi om dan menu la menteri dor ka Sanjar, Spojar, Santojar, MP. Kamtak kebut ke tengah kata. Om Gondor, balalan kebit. Ya ke sibut ke tengah ke jompi. Nomor balai. Nomor ke sibut ke tengah ke jompi. Balai dalam dor. Tutip ini pada. Nama om formulai. Kau nggak dapat slow ke sibut ke jompi. Kerai tangnya kalawai ke jompi. Simet. Ya kalawai ke jompi. Simet kerai. Ke sibut ke jompi. Kau nggak dapat dia Spojar atau ni Santojar. Oh lah rem kita. Tapi dia tak terus kita orang kebiang. Tetapi kena kesibuk pada pikarai tangi ada di simet meleleh dari pai bangong kamdan dor melaban bodor ikut ke jomah pada topi namar balai
nama kasibut ke tengah penjopi karena merai tadi galawai ke tengah silat mereka merai galawai joki kon kiti jonga bat jompi dari nama pedamong kabut ke tengah penjopi kalau kabat kordo haru kata tengah aku akan terkenal kat jompi ni pun aku apa dia tu kai ke baca apa mulai harga dia inti ke tengah harga dia inti ke tengah ban ke Kristian lagi pai pak ngalarung haman kat bala amala kitriwiem aku baik si larung aku baik yin dan dari bayi long kering ibu larung pun kekebe itu sana larung hata kalau yin orang larung langsung marsin sedang langsung kita long kebe daerah election daerah politik ini ya bagi yang kuning yang bright yang lakukan pelat nama baka voice of the people party kelambi nanta yang kabakum kali ke party ngala ap nanti nentala bon senan bahkan ni yang bahasa kau yang kemen dengan boleh om tengah parti kau yang nomor basken mereka dulu nomelam ubang asyanya kata mereka diom kedua kita yang kemen bagi pengikut dah om yang ngating larai ladam dan mano betul dengan ayah kebut sebagai voice of the people party yang ngalarai sibuk kena kan lek sebagai voice of the people party impactif menurut dia kun ngalah kemen mau ngaji jangan lek orang perstu kan pan Kristian remi tak lupa sekalian di sana hadirin katanya pun mau ni kong dei mangah ubanya kun naga voice of the people party nang pemulai masunong kentale ilanan kemen na pu samarki bari yung sekumlipan yung baru si kata yung nganang perkakan ayat tangga sibut ke sana rementari yung bagatip ke parti ke bangang sohon kemudian di kandong bagatip punya pi temu kertong ubang itu ipina danglet ngasanya atip ya kajilong ngajumpi yung anong song type yung ngange ngalet pantensu iki bahiye ki janga ya ki perlok ki janga ya ki para marjan ki janga ba ilale kunta ba hadu kunta idang le kunta ita ilong pe pai ba ai WRP ibadan hari ki jaka mantabat kan ki bala musuh tulungan kunta ilong kubi na po maura mo soto ya kabur ka jampi soto ba ka sibut ka jampi kadon ya kabur banten kala ya kali ke jela ka janga ba ka jampi ngakwa ko ora ini kana ikana ibalik kot ada ibadan jumat nak kata janga jampi kamtam haswa dan ke election ini ikana lomba hagawai kasinong bakum kali kasinong jampi long ha kata kasinong ladon wei upukir baru ni upukir udannya ke jinglong ka bakampir uni upukir ulawanya tu yak ai ka ladap jamanin ulawanya tu yak ai ka jamanin ta baru ulawanya tu banyak tu lupa wat ya kaban saja kata lagi jinglong kaba kampir jong tau pikir agawai keski argo kisama senang na kata kasdong kiong lekut berono kiong nyali mentaksi dengan let ide pikir ngenten kamera ni pikir mau oh kam ko tekut labnya turun nei menta ngenten kamera bagi let lai pikir apa kita kisama pasta let bagi pikir orang galung kata kamera dalam buat yang ketiga juga syariat. Baiklah keli yang kaji keli berlingkong itu pikir yang kau pikir tu ya pun angin kayak kebadan harga keti kejumi. Kan Islam takun tahu pikir wong harga keti kejumi dan tak balik. Oh kita kendet kita kisah. Kumul kami pikir rutin. Nama kita buri kita bat kita buri keti syariat tu menunjui hendak rutin. Walau kita ada mengelai. Nama kejikli kebaa kau nyiapin kre, uni upukir unumlah dan jubah. Bar kejikli kebaa terkikli upukir dia om. Kau upukir, tu itu angipan. Baitai tapali ibadah nak tiga juni. Ini tapali ibadah emna, itapali ibadah. Nama balai, kita kre kita sama. Yang meladau kau upukir om. Baitai tapali ini ibadah em. Yang ingin nyat dan seberati tai tapali ibadah yang. Bangin sepi terpikir orang mebaklah ini tabli ide banyak balan jabal terpikir orang mah itai tabli ide banyak itu boleh ide tabli bangin sing orang mebaklah ini tabli ide banyak dan mencuba terpikir kejitli kesta bagi kita sama ada buat kemat jong dan siap musuh jubah su nih hadir kat tu dia pun yang pikir lo jubah iki berlong kuning orang sama haki sempre akti di jampi kesong
GM berkejiap jom itu kita balik. Ketarik ke kubur nak tak jonga tak jompi rupata. Kenal ni simpri akti jonga berjompi. Hantam ni tidur, mau tidur. Nak ni santri simpri akti, nak santri simpri akti. Kak tidur orang berdongkam hadu tata, kak tidur orang berdongkam ro tata. Oh bagi bangga ni tak lu tidur ni. Oh kita tuntak penbang ro tidur ni. Tunggu baik ro tidur ni. Nang ta banyak kedong, banyak kedong ibril ro ni tidur ni. Tidur orang berdongkam hadu tata. Lekin mau, nalar kita ki baru. Mereka kamram jom tidur kalong. Hapo ini tidur jangan berjom pi pada. Ken mau, kadon haka ya kampur. Kani tidur jangan tapi ban kendin lani ban penyak ya kalau boleh jom ikut di jangan berjom pi. Jet pi pada. Nama kani jadi ikut ke pemerintah. Kani election MP ke pemerintah pada masa kedar. Kelas saya saya pi. Baka jiya kan kalong baik tanggung ni. Tangga prank ke VPP bersa equivalent ke political party. Kasama pi pada tenan sekalian jono. Tenan sekalian jono voice of the people party. Lani tenan sekalian jom kita equivalent ke political party. Yang scam tenan kam hok. Ini istilah jopi. Ini simply akti jopi. Haka kat kendai tarik. Tenan kam hok. Ini istilah jopi. Intelong ban ai. Ya ka lawe ka badan jinkamen. Kalau ke bersiai, badan tenim. Ya kalau jadi kun di jangan pakai jampi. Badan apa yang pada? Bagai semua pada kursi jampi. Karena nom sedih, karena hakmat. Ban warra yang dijawab ke badan berom. Naga tay Dr. Ricky AJ Singkan. Selamat son, pada angkat menora sini beipat jingkai hatring jumi. Ngajong kat sebelah, ngajukan baganya ikannya gini. Namar mana collection di rekaman kenal. Yang ini dengan orang yang jompi ni rupor pemerintah. Nanti baru ia so bagi tip bagaimana ketema kebelayaan yang tak kumba jan license kini ketema kelajar. Bagaimana ketema kali apa yang dari Rusia dari Ukraine. Nanti diri ning bagi news bagi social media bagi kod ketema kakang apa yang dari Ukraine dari Rusia. Ini apa yang keren? Yang kata ketema. Anda kaya kemana dan warak empat jom ini report ke pemerintah kalomba. Yang presiden juga di Ukraine. Presiden Zelensky. Ini presiden Hagaski kaban. Ucap kamu presiden juga di Ukraine. Hagaski kaban ningkong mula bensyuti. Kamu presiden juga di Ukraine. Bensyong kata syuti. Kamu presiden juga di Ukraine. Ulah kuat ya ketika parlok menteri gitu. Saka kamera rekam gitu. Onda kiri menteri. Parlok menteri minister jemu jawaban kamera jemu ulah orang ikan yang baik kentil orang parlok para menteri juga orang namkwa yati bapin wa ya kadur kejama haki kamera terekam di jompi komo presiden juga di Ukraine orang namkwa bapin wa ya kadur kejama haki kamera terekam di jompi komo presiden hari ini nggak tahu kamu lah abang sekap presiden Zelensky badan perfect yo chief minister juga bagi minister juga atau di MLA juga nggak tahu kamu lah nama kapit yang poster minta kacalet di advertisement board dan mustang kedur jengku konrak senang dan programnya konrak senang presiden tensong di way pergi minister di way pergi MLA di sekenak bantu ya kedur bagi kat sebelah tidak pergi keluar nak datang tidur ini presiden Zelensky wongmu Wongam kuat lapin bu ya kedur ke sana haki kamera terekam di jompi balai siap kada wong haka jaga lapin bu wong ya kedur ke sana wong bu ya kedur jompi kun di jompi bu ya kedur jompi kun di jompi namar balai wong ya kata wong namar dak lapin bu ya kedur jompi kun di jompi kena pidon haka kerdan bau pada ulah pensong pi kom kita ki minister pidonnya kebur lah kata kabur kalau ban bamsap, ban bampu, ban pengam ya gari, ban leik kam di basdiu, hilak ban le. Ada uang. Apa hibu ya kabur kalau ikut di jompi uang. Kan pengen malu. Baik kanu marai ke museum. Ya kai ke le, hinom le ya kanu. Hinom museum yang kanu kerai. Kapan kata ya kalau we jompi kun di jompi. Kata kali kalau presiden Zelensky kuat menhikai ya kita ke minister gitu. Hari hari apa pemerintah peta? Orang presiden Zelensky
nak tak tengah berjumpi ipat pak kebenarannya kubur perwanra ia kejengkelan kemau kat kedai tarik yang direnti pada yang direnti ban ayah kebut ke koridor ni akan mau ada kata bagai buat ke jumpi umdan mana belum ban koridor umdan ban koridor umdan spa umdan putet belaman tiet ya ke sibut ke jumpi hendai apa das tu ya ke dor ke sibut ke jumpi le ya kan ni ngong kat kedai tarik ini renti ini pada hendai ha khatra tarik pada khatra tarik menit kemau hadirin bagi kun ki jonga bagi jompi ki bedangret ki latihan hadirin bagi persa ki jonga bagi jompi ki bedangret ki latihan hadirin bagi para ki jonga bagi jompi ki bedangret ki latihan le ki we le bat pet ya kan dur khat ki jompi i balong ki long pang ada lain ki kun ki bedangret ubahe non khalai snen ubah khandai snen bat ka bahnyos snen ki bedangret ki kun bedangret ki jonga pada abang tenteng thum ki yo thia pe ni ke jing i kedur ka belum i judo bunsin ki kuluri hadin de yo thia pe ja kedur kama ki pada but what among klet hadu ka khatnai tarik hadu to por bapin ai ya ka vot ka kordo ka jampi banget sekali ada lele kanta apa tentang election MP one election MDC one election MLA timau ya kata siapa naik ke buat ke joki kan mau yang berkhidmat joki kun ke joki nama apa pilih kita pada pinam air ke buat ke joki sakita kiban penyap yang kalau way joki kun ke joki ini pin air ke buat ke joki sakita apa kiban penyam kiban air ke jiskan ke jikaran nak kata ki kun ki jonga bagi joki kulai sibun kulai siadaru hausra kumajulong pai bang ngawir ngayon ni upon kumunta ng tayo kipay ba gusto mo nangyayaskan tayo snow nangyayaskan barok kibawan na niya hindi kibawan na siya patay na marka voice of the people party kong kenyo kajinglong ng pekay hindi ka voice of the people party kong alih in sandur tamay yang kasensya karar apo kajalan lagi alih ngayon doon mentah alih niya trailang barka voice of the people party barang nangyayaskan babaro kibawan kenang negeri kejigalan jungi mutasi kini kepala rai banai ke jingkersan sebagai voice of the people party dari mereka peta bila pila rai yang kuat ban yoi rai kita pila latihan kersan sebagai voice of the people party kita sate oh baru bila latihan kersan sebagai voice of the people party what om lerai alingin penedau yo pra nangni na kabadan football hari Islam jopi in peneda dah kami pertalai sian lewat nangni na Islam jopi batin sakin mau hagasian kabaningkong bau MP jopi undron apa parlimen hagasian kabaningkong bau MP jopi undron apa parlimen dan sakin mau ini kasur kabangi perta hakni kamadan kali kasur jopi nangni kabapa MP jopi pra hampi apa Delhi ali pada ngawer wanang sudah ali pada Yarno lagi galeri jangan sombong zombie ali nanti ali pada ali lambani one ali pada ali lagi di sini kita boleh kesan sudah pada utur balai kejurusan kebenaran sudah anda kepada Osler nama voice of the people party kepada kebenaran nama politics of voice of the people party kami politics kami jebok dari politics kami kuat kami subah kami longkam beleran mereka voice of the people party kanan beleran kinong kersan kibalului kinong kersan kibastan kinong kersan kibabet kinong beleran mereka pada ali pada bro ini bro inat kirang dun ali kita kenangin balik benar betul non aliran yang mana betul aliran sini yang mana betul nasional itu aliran alpo ini untuk voice of the people party one sini sepadan Kelilang kawai keser ngem pensawa nami kabalet sepa dalu hanti apa parmen apa kalok sama kesur jama jampi kan sawa apa dalu kata mereka tung jama voice of the people party ale pada ale pada
Kung ginangap na kapag ilang doon, ilang one. Nanti ginangap lang mo. Ilang one. Still. Clear ruang sini. Clear ruang sini. One. Naon sa niyo ay, pag-voting sa the People Party, kawil magkapriyang subhayang paro. Kawil magkapriyang subhayang paro. Na manalian nila voting sa the People Party, ang mga ganing ay, mangidang kajingit, mangitip, madan sibuan kiliw dan makor, kibakwa ya kababha, kibadan ruh kiway pat ki political party. Ngong nagabata jongki, mino na kato political party, pek ya kaya istri jong kato political party kibapitan, na pilakan siya ya kan. One aling ini prelang mereka voice of the People Party. Labian. Ale, to, minabstang sipan. Ale. Labian. Laisian lewat tidak. Interta edau. Nagamtai Dr. Ricky A.J. Singhan. Interta edau. Nagamtai pra. Bangidang kecikmilti. Pra ang tambangan pra sa Delhi. Henry one election MDC. Ngin pecong pra hapo District Council. One election na Malaysia teman. Ye up community. Pra ang siyang hapo Secretariat. Katay na katong mo jahar na kopi. Ngin na Malaysia. Yang ini adalah ketiga demi bagi kita lain semua. Habra. Sesir, kamjam ada keringsun. Kesun mati kenyasir, yang kesur kejampi. Habra. Kemudian dan ubay untuk kemudian sebentar bagi teman-teman yang meeting kelang. Musik. Giring mentake. Ayo kamu kowe. May napana upra lamangin upra Maisha nay upra rock nay upra instant mai upra pinkin kari upra
Ang syukur benar kacak benar raya. Bởi khi ngày ôm lẽ phong hạ Vì thế hát nhạc cha Công đánh công ngã hạ upra Ba đánh ba na hạ upra May na ba na hạ upra Lama ngin ra hạ upra Maisha nay hạ upra Rana rakay hạ upra Minsan may hạ upra Minsan kari hạ upra Kaji sarang yagi Ibaan dan lemping untuk dirupakan kali Oha upa Kacak benrol kanding Ranting kau yang gak bangsa Udah ubah ninsin Kong dan kong aha ubra Adeng bana ha ubra Mayna bana ha ubra Lama ginda ha ubra Maisha nay ha ubra Rama yote ha ubra Gistan bayi ha ubra Bikin bari ha ubra Private mantau warga usau private. Ini gede sudah. Mana opennya? Mana opennya? Aku belas yuk pra. Cepat.